naton mga aktibo nga kapitalis han tulo nga barangay. Tulo pala ha? Dahon pa nga barangay. 3/42 minutes. Anyway, thank you so much, Honorable Silas Lumuntad, and Barangay Talid, and of course, with Madam Brenda Oligario, Honorable Florence Celio Bantayan, and Madam Chima Lanusa, and Honorable Ben Oramara of Batian, with Ma'am Risha Borja.